fail tal-ġurnata. So, għettilkom Sajwa. Cheers, he. Cheers. Kemmi tajwa. Hello, bonġu. Għetni filja bil-mobile għax il-kamera da fil-basket mandi xaflit nuħroġa. Pero bħalissa għedin Antwerp ħanaqbdu train uħra lejgent. Diġa badna 2 trains, badnija minn Breda waqafna wek u issa ħanaqbdu għal-Gent. Għanna 20 minutes jisu bej transfer. So, ħaninżlu l-platform bħalissa ġġeja jisa 10 minutes uħra. Għaxlajna nixri xaħġa xin għadni ma kilx u vera għandi ġuħ mux nista-porti. So yes, narakom Gent. Epic fail tal-ġurnata. So għettilkom li waqafna Antwerp Central biex naqbdu għal Gent. Aħna nizlin, aħna ummorru track 6 irel dan għan track 6 maluqa, nitpo xizzik. Mur saqsejti security, għetlu isma fejna track 6 għax ma nżax għanda xoli jiddi. Għalli ħares fejeda, tipo punta li lej l-station, waqafna stop qabel, bas kanna nifqu Antwerp Berkem u waqafna Central. U badna train malajr li tiġjaw u 2 minutes oħra tiġi train li bas kanna naqbdu ma waqafnaw. Nafx kif konna daqsek fortunati li xarta ġejnaw fil-ħin u li by the way security vera kien antipatku flok għalli lallu għedin wrong station għalli ħares li fejdi. Hello, għedin fuq l-aħħar train. So, ġġara, il-train li konna fuqa biex immorru l-istop li actually suppost waqafna u bat minn emmek badna train uħna l-Gent. Kienet l-istess train li kena naqbdu unżilna minn fuqa. U realizzajna li suppost baqajna fuqa li telqet. So, kena n-senna nofsi oħra biex naqbdu train oħra. Bxeba stress għax it-ticket li xtrajna mhuwiex validu għal fuq trains oħra. So, train sija twila, so mela kont distracted bil-ktieb li by the way l-estejtu. U ma għadx kollu nċekja jekk ġej xi ħadd. Mela, il-ktieb l-estejtu biss xi pages f'xi chapters minnhom lejla ħareġ bit-taqbiżli għax l-ending kien ntawwal imma is-series huwa lest u I recommend it jekk intom nies li tibdew ktibu tispiċċaw bil-fors anke jekk ma jġobkomx. Ma nafx hemm forsi jogħġobkom. Imma ħajjina l-aħħar ktieb ma tantx ġobni personalment. L-ewwel u t-tieni kienu sbieħ imma t-tielet le. Anyways, ħanala u nibdew nisbarazza għaliex daqt naslu Gent. We made it to Gent. Bħalissa mexi lejn ċentru. Badna tram minn wara it-train għaliex kienet xi nofsija mixja u we could not be bothered. L-ewwel stop hija St. Michael's Bridge. U s'issa my first impression is li vera trealizza li tħux mill-Olanda għax bike lanes non-existent. Hija dritt. Avolli ġifieri ħafna nies bir-roti imma jkollok issuqhom fi triq mal-karozzi bħal Malta. Biex murduħu l-iktar uħet jahraq. Da ghost Xej da? Ghost pepper, kem taħseb li jahraq? No li ftit ta. Jahraq? Le, didn't kick in. Ma Sajwa. Sajwa. Ġiet, nara nis bil-fries jien. U hemm fries hemm mara. Aw smashed burgers. Incollected proper Belgian fries induru nfittxu naqgħu. Nduru naqgħu. Illa lu dak qed jaħraq.
Wow, look stop, Mor nikrox imkien. Dak xinu bacon? Tajjeb, eżatt kif kelli aptit, something cheesy. It doesn't debate imma dik il-ħobża li ħadna minn Kolon. Nifhem, naqqa patata kull moda ta' d-dish. Tajjeb, ħanara x'ismu. Tartiflett. Devoured. Vera kienet tajba, vera kelli aptit xi ħaġa hekk. Creamy, cheesy, hit all the spots. Bażikament vera easy biex tagħmilha fit-online. Iva, taħta. Jgħidula tartiflett Savoyard. So, hija traditional French potato bake mill-city Savoyard. Ħanara. Biex naħba niprofa nagħmilha. Issa niprofa nagħmilha Malta. U I take over il-kċina ta' ommi. Samma Daniel għadu bil-craving ta' Belgian fries u naħseb għamlu nieħdu Belgian fries mill-restaurant għax ma stajniex insibu il-market, ma naħsibx li Belgian fries il-market. Marru? Għati uġa ħaġit. Jura kien ġdib xan uġa ħaġit. Ok, jissa ġejna Graffiti Street, basikament triq kolla graffiti. Ma tantx nista' nispjega aħjar. Laqlu kemm twila. Ħarda Deni su int. Daqshekk. Għadiltu l-post bak il-ħin. Veru. Nies. Hi. Għaġbuk. Morru bil-qedem mek. Bing. Is-sos tajjeb. Għadu. X'inhu da? Ma huwa bħal bint. No, ekħareġ, Andaluda. No, classic. Classic, sorry. Ne, ma da bezzi. Il-fries tajbin, ġifiri. Tik, għana għandu il-sos liħor. Jena ġibt kafe, hazelnut chocolate, oh my god, kumu tajb din. Fries tajbin, ma? U salt tajbin. Għalija, worth the wait. Daw, Kem dom tistenna? ma nafx għot, 3 kwarti. Itjeb minn ta' Moni Kempis. Vera, kumu tajb da. Għu zbart. Fitxu laqwa huwa fil-maker. Vera, imma kellhom nistennew il-market xi ukoll, kellhom il-market ukoll. Anyways, il-fries ittieħdu Daniel qal li kienu worth it l-istennija, x'vera. Tajbin. Tajbin. Kemm you rate them? 8. 8? Ma tantx nice. Ma tjom xtenna xiddeq nistenna. Okay. Jina ħadd kafe u kelli bżonn nisħon għax vera tinħoss bart. Issa ħmorru jisu Kastel Hravenstein, ma nafx kif tgħid eżatt. L-waffle, Daniel ħagid maġa. Għax bitti? Di, waffle tal-jiex bil-Nutella.
Fatti naqsmu nofsuna. Kemmi tajwa. 10 on 10. Cheers, he. ده الأول مال الواين تاعي ما كنتش طيب عندها طعمة particolare قوية ديك بلجي لا ما بش البلة تدوقها أنا شو تدقوسة What we do, what we do. Such that we could. Let's go to see the sun. Guys, the DJ naħseb kien directioner, għax di il-raba diska li da ta' One Direction issa. U miskin li jimpejn, kull darba li nisma leħnu, like, ma nafx qed tismawa. Oso għadha bil-mobile. Yeah, all my life, so funny. كنيسيا هنا رش شو اسمها هذه الكنيسيا دين سينت بافوس كاتيدرال ما نعرفش منو بابو وفيرا صبيح هذا الكاتدرال كله مزين بالشجر تاع المليت شو جميل من را الفلوج تاعنا تاع واو ماي جاد شايفوا في الاخر سبنا المونتة اول يوم قعد لها تشيلي احنا جاينا الصابونة وسبنا المونتة عش بيدو احنا بترين الساعة وقالنا 20 منوتة وجاينا باش نشتري صابون تاع بلاكير فاسبتشالنا لسه جاي يونيكلو وكتار احوج اصلا سنعمل سبنا المونتة البلجو شزك هلو سو اوفيامنت issa وصلنا الدار زومتا عش عند الته وصلنا الدار Ghent was amazing انت شخصك دليل صبيحة عجبتكم عفوا فيرا صبيحة بفير ما تنجدورنا برا السيتي سنتر سو دورنا السيتي سنتر و شي لاند ماركس في الكاستيلي خرافنشتاين من عليا اسمه ما نعرفش ذات كيف تايدا ما تهلنيش ورنا كريسمس ماركت فيرا كانوا حلوين عجبوني انا وكان نقرا فاريتات ايكل وكل كان رامن وكل شي برجرز برادفورست اوفيامنت مبات ايفنتوالمنت بنا الفرايز داك لهاتينا كان سيدولو اما اوفرول فيرا عجبتنا زgur ħanerġgħu mmorru xi darba fis-sajf jew spring insomma meta jkun hemm sabiħ u tkun naqra inqas kesħa. Overall very good experience ma kienx hemm nista barra minn hawn. Insertajna żewġ gruppi Maltin ukoll ġew koppja u kien hemm familja. Eżin għaddew miħnejn u smajnihom jitkellmu bil-Malti ta' mhux waqafna nkellmuhom u edna l-istorja ta' ħajjitna hekk. Meħessa din id-dar għadda naqħin issa naħseb bħalissa b'29, però meta ġejna il-ħadd preparajt l-ikel u hekk għall-jumej li ġejjin u mbagħad iħsilt u żbarazzajt u issa ħanintafa' bit-te nara vlog then I'll call it a night u forsi jekk kolli ċans nibda ktib imma ma nafx, probably nibda wieħed li qasir
hekk xi 250-300 pages biex nlestih f'ġimgħa għax ovvjament issa bħallum ġimgħa hekk li nkunu Malta dal-ħin. 1 week to go għal Malta. Vera ċtata sa l-aħħar work week ukoll, so irrid nagħlaq it-tasks kollha ħalli mbagħad immur bil-leave b'moħħi relaxed. Bħal da żmien sena waqaft mill-ġob ieħor li kont naħdem iżin Malta qabel ma ġejna hawnhekk. Eċċetata biex nieħu ġimgħa leave ukoll għax vera l-aħħar ġimgħa leave fl-ħadd meta ġejna hawnhekk. Anyways, il-lejl tajjeb, grazzi ħafna tal-li rajtu vlogi ieħor. Il-ġimgħa tajba wkoll għax intom taraw on Monday dan, nispera li kellkom weekend tajjeb u tinsewx tagħmlu like u tagħmlu subscribe pas-soltu. Ciao ciao, il-lejl tajjeb.